Kampung Caman Turu. Ukertong Shimet ubat Teiborlang Pathaw ula pentikna baladep penbiang ya baro kikot kisla bat ulong ubala kre Iakhun hak election MDC na Mawlai constituency. Habakran cikilat Pathaw kubor ubat Teibor ula penpau ya kikam ba ula le kumu MDC ka ba penpau ba kikam bat kijing persyang jong u ban penbha bat kentiu ya kasnau Mawlai wat hapadang kijing duna ki babun. Ubat Teibor ula penbenaru ba ka shop jong u na ka benta kanika election kandai umau benna. Kabapen pau ya kajing tre shitom jong u na kabenta ka roy kapar jong ka constituency. KHASI bapiti parok ketika segi pangile ka skutini paper candidate parok ki bayele ketika election na pocket 20 Mawlai constituency but ngisham ba parok ni long ballot lut ki nomination juga parok tementak la des kapor ben kre ba katama ngile no election but du mentasi Kamtia kamdam mungkin tray, nampak mungkin push ketong ketang mungkin apa tray, nampak kepit kebiang terus nomor lain. Ukertong ka BJP ubah hoping stone